Chamgei chamanikab Jehovah, otogotin eng lesson nebo kwataini ne kokitar wikit konye kwataini kosirtoi nguno ketou lesson age ne leel mpya nemwoe barakuni kole etunatet eng tilyandit ak Jehovah. Etunatet eng tilyandit ak Jehovah. Ko kotomo atestai eng kainaik kekurenon Evelyn nebo Arap Tarus, ko ameche aborwo kiboitinik chemi koboto akine. Ogere eng yu ole mami Pastor Chemaker ko kisachini inendet eng ole mi. Ko kotom ketestai asaborwok biik chemi kobotech ko ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny, kitinye kongoi Baba amu mieindong'ung ak chomyeng'ung nekairo ile kimukutkei rani asikobit kinetkei lesson akobo etunatet ab tilyandit ak Jehova nenyo. Kisomin Jehova nenyo asikobit iyatwech itikab sobonwekyok asikobit kikuye tuguk tugul cheimakwech akobo tilyandit nekiteche eng inyendet Baba. Ara yekibendi taitab akweng'ung kesome kele iboisienech Jehova nenyo ko kipirondok kityo ako koteche ng'olyondeng'ung ak achek. Ara tugul kindoi taing'ung eng kainetab Jesu ne etindet nyo. Amen. So ameche aborwo kiboitinik chemi yu asikokatak akomwowo kole mi kebeberta ngiro atoche chepkametinyu nerubwo notok Lilian. Kongoi Evelyn ako kongoi chamanikab Jehova, kimite kibagenge eng betutab Jumatatu nelel kekergong isiku ak melekto. Kongoi, atoche chito nerube. Bas chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaikchu ko Aramaru. Kimitei kinetige koboto eng betusiek aeng, betut nebo Jumatatu, koengasi nemwoe kolen chomyet nemaikesugei ak kebe betutab kosomok kasi nemwoe kolen kemenye eng inendet. Kongoi ngobirro Jehova kondoiwok. Kongoi mising eng Pastor Nyalile ameche kokatech akomwoi kole tos komwa ne biik chekobo wikit konye. Karibu. Kongoi mising ko akotok kainetab Jesu ale chamgei. Kimwoe kongoi eng Jehova. Amitei kebeberta nebo betutab kwang'wan kasi ak amwa lesson nebo wikit nenyone nemwoe kole kayomyet nebo ketit nebo sabibuk. Ko ameche kemwa kongoi mising eng ichek tugul chekosirwech, kokiwalu tebutikwak, kokitindoi biik chekoteb akomi biik chekomwa kongoi. En bichoto tugul chekomwa kongoi kelen kongoi mising amun osubech eng oret nekararan akomwa ng'alek chechang koboiboitu okere lesson nebo kakuyet mising ko ngeng'olole kanetisiet nebo tilyandit. Kemwoe kongoi eng akwek tugul ko ngimeche inyoru ng'alek chekokimwa iweksei yo kokesir inyoru kebeberta nebo walutik chekokiwalu kot komi kiy nekoimeche iteb komi kebeberta yotok. Kiasome ale ongetestai keteb tebutik, ongetestai kemwa ng'olyo neikere ile meche ites nemuchi mamwaak komie imeche tites mising imuchi isirwech eng yotok cho chang biik chesomani. Ngobiriro Jehova mising. Kongoi mising. Orat masibit anyun siketestai tugul kibagenge akoi ketar kwataini. Wikishek 13 kityo. Ko asame ale asikong wikishechu 13 kenai ki akoet tilyanditnyo eng Jehova. Kou yekakemwa kele etunatet eng tilyandit ak Jehova. Ya mitei chito in a relationship anan itinye chorwet isemberchini ina, ibirchini simet, imeche ing'ololchi, komeche kenai kele tilyanditnyo ak Jehova kou ne. Tos kitinye emosto neya mising yo tomo keng'ololchi Jehova nenyo. Tos kikose komi kachichet mising kotakikur, kotaking'ololchi. Kamwa sirindetab lesson eng yo kole ngotko kikisikyin SDA anan koilel eng sikunet nebo tamirmiriet anan ko kisoman kitabushek chechang akobo logoiwek, ko kora kiit nebo kanetut nekitinye kinetkei akobo tilyandit nekitinye ak Jehova nenyo ko makat kora eng inyendet. Mara kinai imuchi ikuitosi Jehova eng oret neter. Abwati kicham ko kimengech kenetech ko kikitinye tilyandit neter mising ak Jehova komining amu kikinetech so scary
kikikose kiwa ngomean Jehova anan iyai kiy kebelin ko kikiywei Jehova nameche isiku simatun iwe maat. Kobe nguno ole iiptoi inyendet Jehova neng'ung, une tos chorwet, tos ikose ko Jehova ko tyrant, tos ikose ko Jehova ko chi nematinye nyoetab kat anan chito netinye chomyet. Imuchi itinye tuguk alak cheibu kakuyet neter. Ko ngup kotare lesonit ni ibinae Jehova ile ka Jehova ko Jehova nebo chomyet. Nemeche itinye tilyandit, iteche tilyanding'ung ak Jehova neng'ung. Imuchi itinye kaimet akobo tengekto ak ng'atutikab Jehova ile kiripto ano ngouwen mising. Anan itinye kaimet akobo sikunet ak nyoetab kat. Mi biik chetinye tugun cheter kole tos ipto ano Jehova. Anan ole itertertoi anan itinye tuguk cheimin akobo tugun chechang ak ole itertertoi tengekto anan ko kikoratin tengekto mising neikere ile makosikyin ndawekchigei Jehova. Anan komi laskeita nemi muguleldong'ung neitinye kaimetabkei ak tugun cheu choto tugul. Tilyanding'ung ak Kristo ko tilyandit agenge nebo komonut kot mising eng sobeng'ung. Ko kounotok ko mekagei mising asimesemberchi tilyandinotok mising. Mekagei mising itech chomyonotok anan tilyandinotok. Mekagei mising iyai tilyandinotok kokimit. Nguno kaikai iyai nguno ama mutai meken ile sacho mutai. Kasarta nemi nguno ko ikimit tilyanding'ung ak Jehova neng'ung. Amu notok kotinye sobondong'ung tugul. Tinye ng'alekab kong'ung ole iriptoi kong'ung, tinye ole iriptoi lagokuk, tinye ole relationship neng'ung'et ak biik alak, ako tinye ole iboisheitoi boroindo neitinye ak tuguk cheitinye, rabishek, mokornotet ak tuguk tugul. Ak nep kosire tugul ko ole ichoptoi sobeng'ung nebo koigeny. Kongoi anyun kibendi betutab sabato betut netai mwoe kolen barakutab lesson nebo wikini tugul komwoe kolen kewany imanda kou yeu anan keshachkei. Ko ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Johana 15:9 mwoe kouni kole kou ye kichama kwanda kou notok kiachama akane otebi eng chomyenyu. Notok komwoe Jeiso. Kateb anyun sirindetab lesson kole tos imwoe ne nguno akobo oleu tilyanding'ung ak Jehova. Chutochu ko personal. Nguno lesson tugul ni nikibendi kesomani ko ikergei kityo maiker ko kaniset anan iker ko biik tugul. Lakini inyegei mwa akobo tilyandit neiting'egei ak Jehova neng'ung. Kale tos imwoe ne nguno ndakitebenen inye ngole imi anan ndakitebena ane ngole ami kele tos imwoe ne nguno akobo oleu tilyanding'ung ak Jehova. Tos itesetai ako ikim? Tos itesetai isemberchini tilyandinotok? Isomani sirutik ak ing'ololchini ko chorweng'ung? Ngot kou notok ko saishek ata chetya cheibe eng betut asikobit ing'ololchini. Chorwenyo, itinye chorweng'ung imeche ing'ololchi sait mising. Ngab ibe saishek ak saishek ngibikere ile ngakakwo sait. Amut ko komi chorwenyu nekobiringei koking'ololso akoi ipkobek bandolishek chekotinye ipkonde kokeny bandolinik alak sikeng'alal keng'ololso ngipkeker kabek saishek somoku. Ko notok amu chorwandit nekiting'egei. Emosto nekiting'egei. Tos kitinye emosto neu notok nekimuchi keng'ololchi Jehova over and over saishek cheteche somok cheu kong'alal ak chorwenyu. Tebutiet notok natebegei amu kongetar ndalen abwat ko ne nekoking'alale neten akot koib saishek chetecho. Ko Jehova komache ketech tilyandinyo ak kesemberchi ak kesich emosto nekimeche kekur eng atkan kora ak keng'ololchi. So tos kitinye kachiche neu notok eng sobenyo anan kikour tilyandinyo, tos kikour tilyanding'ung neitinye noting'egei ak Jehova neng'ung kot koloit mising. Ngesoman eng kitabutab ng'ang'utiet 3:16 komwowech ne. Noto anyun amu
ilalang ametinye maat anan kaititindo ang'ung'ndoi eng kutinyu. Kaikas kamwa eng yoto kole ang'ung'ndoi amu tos kou ne, tos kaitit, tos imi katikati eng tilyandit. Eng wikini tugul ko ongeker oleu tilyandinyo ak Jehovah ak kit nemwowech Bible. Mat keker biik alak oleu, ongekergei ak Jehovah nenyo ak keker kele tos une sobenyo ak tilyandinyo, tos kiteche anan une, tos kimakilolong amakikoitit. So kit nekitebekei eng yotok. Kakoit eng iman tupchosyek cho keker ole kiu anan oleu tilyandini amat keker biik alak oleu tilyandinwa ak Jehovah nenywa. Notok ko business nenywanet. Notok ko ma business nenyo kerwokyi biik alak kele une sobenwa ak Jehovah. Amu kingokure Jehovah komakibwa asikobit kekere biik alak oleu, lakini kibwone kimite tugul the race, kirwoe tugul. Ako the race nenyonet ko neng'ung inyegei, melen kele imeche iterter inyegei, maiker ile labotitoito ano ni anan labotitoito ano nemite nenekit konamin. Yekainam imite the race komekuse kong. Iwendi amu imeche kambet, iit kambet ko kit nemi kou neunoto sobenyo nebo Christianindet. Keker Jeiso nekirwochini amat keker biik alak amu akoi kona chechotok amu rwae akichek. Rwae akichek, the race nenywanet kotinye weakness, atinye weakness chechuk kotinye weakness nechi, itinye chekuket cheimeche iterter asikobit inyoru kutweng'ung. Kotos mi chi netese eng yotok amakibe Jumapili? Kongetar eng wikit nekonye, kokitare atindiot nebo kaniset nebo barwetab Paulo nekasirchi kanisetab Laodikia. Eng barwanatak kingosir Paulo kolech kaniset nebo Kolosaik akosoman ak akwek barwanatak. Tuguk chekimi barwanatak ko king'olole tilyandit nemie ak Jehovah. Sorry. Eng ang'utiet 3:14 komwoe kolen akisirchi malaikayat kaniset nebo Laodikia. Kale mwoe tuguchu inendet namen baoriat nekiyoni ak nebo iman, taunetab yaetab Jehovah. Angen boisionikuk. Kongomwoe kolen angen boisionikuk, ongen mugulelwekyok Jehovah kosir yekingenkei achegei. Akot kongen Jehovah mugulelwekyok koboru kole logoiwek chemiachen chebo kasyaketabgei kobo mugulelwekyok. Nyolu kosyakak mugulelwekyok amu kingenkei. Mami chi age neingenin kosir inyegei. Tilyanding'ung ak Jehovah kobo komonut. Tilyanding'ung ak sobondong'ung kobo komonut. Kristianateng'ung ko kit netoretin siba inyoru tilyandit ak Jehovah. Ko kasyaketabgei eng yu konekit komutwech sikenai kele anga kitindoi tilyandit ak Jehovah. Eng kurset nekikokure Jehovah ak magutik chik chekikomakwech ko ki Kristianik. Kongoi. Kongoi missing. So kibendi kibendi Jumapili nemwoe kolen olekiu. Kakomwa kaisoman eng lesson yotok yo eng ng'ang'utiet 3:14. Ko agetyini yotok kora. Barwanatak kale akisirchi malaikayatab kaniset nemi Laodikia ilenchi mwae tuguchu inendet ne Amen. Baoriat nekiyoni akobo iman, taunetab yaetab Jehovah. Angen boisionikuk ale maikaitit, ametinye maat. Katachame ndakai kaitit anan itinye maat. Noto anyun amu ilalang
ametinye maat anan kaititindo ang'ung'ndoin eng kutinyu. Amu imwae ile mokoryo kiasich mokornotet amabanani kiy. Amengen ile ii chito ne ikipnyaliliat ak itinye rirek ako ii kibananiat ako ii kipkoratiat ak imiach ngor. Aborun ale ialena dhahabu nekikitilile maat sieku mokoriot ak ngoroik che lelach ilachgei simatoo kalilanetab haji ngorieng'ung ak kerichekab konyek che iile konyekuk sikerte. Akere kong tugul che achame ak atikoni. Ikilgei anyun ak isiku. Kero atononi eng kurget ak akonykony ngokas chi kutinyu akoyat kurget awendi ole mi inendet ak aamisie koboto inendet ak kwamis inendet koboto. Inendet neiterteri kotun akochini kotebi koboto eng ng'echerenyu nebo laitornatet kou ye kiaterter ak ane aketebi ak baba eng ng'echerenyi nebo laitornatet. Inendet netinye itit kokas kit nemwochin tamirmiriet kanisosiek. Kokakekas ing yotok kokateb chito sirindetab lesson kole tos kitebegei kit ne ndami Jeiso tos kitebegei kit netos komwa Jeiso akobo tilyanding'ung ak inendet eng nguno. Ndos ndami Jeiso nguno kwenunyo kotos komwa kole une tilyandinyu, tos komwa kole une tilyanding'ung inye ak Jehova neng'ung. Tos imuchi komwa kole ikim anan tos komwa kole kiikim atkinye mising kosir nguno anan tos koker kole itesetai. Tos mwa nee Jeiso akobo biikchik eng kasarta nekimi nguno. Yekikere tuguk komi wasetabgei, yekikere komite tuguk chetai chetesetai, yetesetai mautik chebo lembechek, yetesetai kanetisosiek cheterchin, kotos koune tilyandinyo ak Jehova nenyo. Kakomwa eng yo, kamwawech Jeiso eng achek kristianik. Kanisetab Laodikia ko acheket nguno. Tos kerech, tos komwa nee nguno, tos kimwa nee akobo achek, tos kilolong'in. Kamwa Jeiso eng yo kole maololong amokoitit. Kamwa kole kikeregei achek ko kimokorek ak kekere kele tos kikergei kuo kitinye tuguk tugul amakimoche kiy Jehova. Tos une sobenyo. Bwane betusiek kobendi koune, tos king'ololdosi, tos kitinye kasarta neking'ololchini Jehova nenyo. Kiamdoi pastayanyo eng wikisiek 3 chekosirto. Koit ole komwa kole ngap ang'et nguno ak awendate ak keng'ololso ale saini ko sainyu nameche kebendate ak Jehova nenyu. Kale ang'ololchini, kebendi ang'ololchini. Sana kicham ngap kebendoti ak Lilian, kimeng'chindosi malo Lilian eng yu, ko ngap keng'ete ak kebendate, keng'ololdosi keamegei emosto. Ko ngap ketuiye biik kebendoti akichek, kobendoti ko aeng ngap ko agenge kong'ololdos. Lakini komwa ine kole ngap ataken my quiet time nekose komi kityo ak Jehova nenyi kwendoti. Abwat as ale that is really good. Tos ko ngap komi time nemeche kele ameche ang'ololchi Jehova nenyu, idebeteni imwochi Jehova king'ololchi imwochi tugukuk inyegei kuyo omi tuwai. Kaker ale ngo kit nebo komonut notok neibe sobenyo mising korikyi Jehova. Ko notok kito nekararan kot eng sobenyo yekikure Jehova keng'ololchi kimni. Kosech inendet eng tuguk chekimwochini. Chorwenyo nengemwochi tugukcho koma mutai ikose age ile kole ile kayuni chorwenyo neking'ongchini tuguk tugul. Tuguk chekimen, tuguk chebo orit chemengen chi, chongen kityo kimuchi kemwochi Jehova nenyo yekitinye chorwet ne inegei.
kale notok ko kit nekonech kekimekitu chamanikab Jehova kote kotomo kong'ung'dech Jehova eng kutinyi kotaketinye kasarta kikimit tilyandinyo akebwanchi inendet asikobit ketech ak kesemberchi tilyandit nekitinye eng Jehova. Tachech kebwanchi inendet asikotililech ak kokimitech eng ng'olyondenyi. Ne kit nekonech eng yoto kitabutab Ng'ang'utiet 13 kaitit kakasoman yoto. Ko ne kito nemwawech eng yoto, ne katigonet nekekonech eng kaitit 18 ak 19. Agere kong tugul chachame akatigoni kaitit 18 eng yoto. Aborun ale ialane dhahabu nekikitilile maat sieku mokoriot ak ngoroik chelelach silachgei simatoo kalilanetab ngorieng'ung ak kerichekab konyek cheile konyekuk sikerte. Agere kong tugul chachame akatigoni. Ikilgei anyun asisiku. Ko notok kit katigonet nekakekonech eng yu. Kamwai kole konech Jeiso ayebindab mokornotet asimakwech keeku mokorek eng konyekchik. Mache kotukenech ngorienyi neyamatkei nebo imanda. Ko ongebwanchi Jeiso asikobit ketech tilyanditnyo eng atkan kora ak Jehova nenyo. Asimabit keker tuguk alak cheimuchi koisto anan koberberech eng kwenuni. Amu chang tugun chebwonchinech ko ongetech tilyanditnyo. Tos mi chi netinye ng'olyo? Ya, kameche ateshi Evelyn ng'olyot nekeborwech kanetisiot ne lesson kit agenge. Kakonech kito nekakonech kashaketabgei. Kanisetab Laodikia ko kikimwochi ko ng'oliotab kamanutiet nebo kashaketabgei asinaigei ile ing'o ako kit neine eng taitab Jehova. Ngiro eng yu kokilenji angen boisionikuk, ingen Jehova, ingen boisietab chi age tugul. Lakini kwa mwitet agenge ko makingengei. Kergei ak kanisa nebo Laodikia. Kaleji imwae ile imokorio ak yosich mokornotet amabananigei. Unotok atebenyo achek tugul. Kikeregei kuyo kiyomotingei amakimeche kege, amakimeche toretet kobun chi. Lakini kaleji Jehova eng yu ng'olyo nekameche ino koleji amengen ile ii chito nekibananiat. Ngangab kebanandosi kebendoti ak ngoroi, kebendoti ak mararenik surainik. Lakini ngokerin chito ile chalakatkei ami komie, lakini ikim nyaliliat netoku borto. Kero, so kekonech kele ongechikilgei as kabisa nito nekechikili sobondo. Sima ngitepche ile nga mi komie sobondong'ung akaka kelach mararenik ngoritab sobondong'ung nekatelochi ngoriet nekararan nebo katanit nekonin kipsengwet nenotok amendab Jeiso netukenech kilach ngoriet nebo netambararan nekikotambararan nekikokolich nekikokolich amu sumdo kilach kekwerchi ak kebe tumdo kele kimeche kebe igorta kebe keamishe eng igorta ak ngoriet nekikolich neng'utoi ak kekeregei kuyo kakibik chekakilakake ako kitililen kole kipsengwet asomin no male asomin kale aborun ale ialena. So kale mengen ile yeityo kolejin aborun as ale ialena. Nitoni ko logoiwek chemeten eng chi age tugul netinye itit kokas. Nekurse kipsengwet kolen obwonji akwek osiaigei akonai ole kiptengekinik ako nyolchinok obwonji Kristo asobit onyoru serunet. Nepkobo oeng konyo ng'oliotab iker ole kiu yautik eng betusiek chebo tai. Ole kiu sirik nekale kiek chombilik. Kale kiuni barak kikombet.
ak orit konyita sumto. Kingiro atebenwa ko itingei kone nyobonetab kipsongit kosir biik alak. Ne nyalunat kerib kei ako tajege netab Seventh Adventist. Nengana bukoit ke kwere bukoit teunet ako kagesunet orimbata ngamutiet. Ang elen kikatar bukoini mami ele makingen. Iborwo elen ano ko ipko utye chito konai kole kakanyalu konai tilyandit ak Jehova. Kalos ya sirutik olen onyorchini to sabondo. Lakini kamate kenai kele iborwech chutok sirutichu ole kinyorchini sabondo. Ne ole kinyorchini sabondo ko Kristo. Simenyi chito sirutik metit lakini matinye kelchin sirutik chotok meyeki amu mengen ile kibechin ng'o. Nengitebi kekelejin kamwa sirutik kole angen wi ng'ang'utiet yo imwa akot eng metit itinye ng'alekab metit chekanyi meting'ung lakini meaplani chotok koek sobeng'ung iker Jeiso nekonin sabondo. Simakieku biik chekarab kokirwokchini biik eng sang kele mengen sirutik cho ache kingen sirutik lakini kamakimeng'ishei kouen sirutik. Singetepche kele kimokorek amu kitinye ng'alekab metit chekinyi metit orit ng'alekab bukoit chekinyi metit orit. Kisyochi kimokoriot eng logoiwek chemechen lakini kakikimnyalelenek makitinye Jeiso kibendoti ak ngoroik toku patosiek amu mamite Jeiso orit eng yo. Ongeribkei ak kisyaigei ak kenai kele nyolunot kebe taitab Jehova amu ki lagokab Jehova achek tugul. Kongoi. Amen. Kongoi ng'olyondonoo. Karibu Lilian. Kongoi amu kaker ale kakotoi ong'alale Jumatatu ne ae summary kityongon amu kimite kibagenge yoto Jumatatu nelen kekerkong isiku ak melekto. Ko kebendi ameche kesoman kibagenge kitabutab ng'ang'utiet somok koitet ketaune 19 ak kebe 20. Ako kitinye kora 17 yekang'alale Arap Maru. Kolen akere kong tugul che achame ak atikoni ikilgei anyun ak isiku. Kero atononi eng kurget ak akonykoni ngokas chi kutinyu akoyat kurget awendi ole mi inendet ak aamishe koboto inendet ak kwamis inendet koboto. Abwoti ale ikere toot nemi kurget nyone toot akonyokokony kurget. Makoi koyat kurget toot akonyoko. Jeiso ko toot neikonykoni netala kokonykoni kurget. Ako keborwech tuguk aeng. Mite ko keretab kong akomite kotepche ng'ony amu toot ngoit keboe. Akere ale ng'alale Jeiso ng'alek chekielewani amu kitoche toek ako ngap sait age ile atoche toondoni sinyaliochi. Ko nguno kakeborwech biikab Laodicea chekikeregei kune nekikakoit kakonyor kiy age tugul amu kakamwa Pastor Nyalile ole kikakikeshi eng wikit konye ko taonitab anan emetab Laodicea kole kimite yani no kikilen sokoit neo kimite factories chekikiyoe gold nguno ko kimokore yoto. Ko koit yani kakotich economy nenywanet kiwo barak kere kotinye kiy age tugul ko makergei ak emotinwek alak tugul ko tos ngap koit sait age kekergei kele iunotok ngokerin Jeiso kokerin kole imokorio anan ikebanania anan kerin lakini kokale akere kong chochome. Ngele kekerkong ko tos iker ile ngongwan kekerkong chito amu abwoti kicham kekere kong ikere ile kakikerin kama time neng'ung makosa lakini chamet netinye Jeiso akobo achek. Ko nguno kale akerkong chochome koborwech chomyet netinye nemi orit nekichamech asikomach kotoret kokonech kewalake kotoretin konetin asimang'une kole mite yani kiptomirmir nebo ruondo nekikeregei ile anyitate tinye kiy age tugul kakerin kele imi ketuge kakomwa Arap Maru eng
kong'ang'utiet somok koite 17 kerin kole imi ketuge kokale akere kong ko ile kaker kong amu kere Jeiso kole ing Kingeresa kelen itinye potential asikekerin kong asichulake amu akot ing lagokuk kikikere kong asikobit kowalak kometo atebet nebo kebendat anan ko kesich abusnatet nematoretin mutai iiku iyet imi kurgat yoto kokisomonso kotinyalil ako koikerekei maikerkei lakini chomin sigindet kokakerin ko Jeiso kokikerin amu moche kokerin kong akokonin kamuket akokonin nakilen ngokiibutoke kotekten kokonin ngoriet nekararan nemanyalilat kou kot nakilen kikobutok wei koteche kokotechin anyun inyendet amelen ile kasasin kookten kamoche kotechin sieku chito netindoi kamuket kokonin kamuket itonon kote kemuchi ketebe kele amune sikemach kenai kele une sobenyo anan mugulelwokikchok amakiwalake makisiku amune sikemeche kenai kounoto iker ile kenai kisiachkei kuyo kamwa Ramaru kokonech mepretendani inget ile iman kaka ami koyam ami ketuge akameche chepkerichot neinyo amu kaamyoni inyo anyun inyone isiku nebo iman akinai ile tuguk chetecho chekero eng oret kone tuguk chongap ilen kasiku akokoite mande eng kanisa otuitosi konait kelin pastait anan kainet nekamangune kanisa kokonin ichulake ako ngimandoi inget ilechini Jeiso ameche toreto olabune inget olabunu iker ile kaka kenai isiakake isiach akinai ile Jeiso neimucho kokono kimnatet asiamang'une asikomong eng orit akotok lapkeiyet taunekei muguleldo ma ngoroik chekilachikei amu ngetibngony kele ikere ile uyo ameche anum kuwe anum lakini mengen muguleldap chichoto ile une kebe ng'ang'utiet 3:20 kokang'alale Jeiso akobo tilyandit nekale ngiyat kurget akonykonyi kurget akoyat chito kale anyone sikeamisie iker ile ngetebngony eng gaa otebngony eng meset kole kochang tuguk chong'ololi ako amitwogik oamisie ikere ile kakere Jeiso otebngony ko tilyandit neo amu ngipkotepche ngony biik amu kotepngony ak chito nemokerekei kong akoamisie yoche kora kochech amitwogik ake lakini nikere ile kale Jeiso anyone kosich tilyandit amu tilyandit nekonech ako amitwogik neking'olole ng'oliotab Jehova kosikesich yotok ko amu kitindoi saet mesani kitinye ko saet kesomoni ng'olionnyi akebit kele mwoe ne asimakichoktoi ing betut neiwendi betut ngap inyoitu ngaa ilen saa agenge teb ilen isiru ko karon ile amen akilabat kokeny itau iker ile kakurech atachech asikobit keng'alal kibagenge tuguk cheuen eng sobenyo kokakonech asikemwochi inendet ngomite ole iwendi komatkoek Jeiso nekaimwochini kaistragolen icheng'e ole kiyoitoi ikur ng'o imwochi ng'o ilya ityem maimut lakini eng betut iwek Jeiso netai nesikonoe kole ne neibune inye ne nebune lagokuk ng'o kaniseng'ung pastaek mite mashambulio nemeche keib eng kurget chito jirani koiyai ne yesimwochi
anan kerin kityo ngo Jumamos keker orotun kaba kanisa ne neyoe kokoiwe kanisa ang Jumapili akoi komut kasi kokoilya ne nekoimwochi ng'ololchi Jeiso. Keteb tebutiet kele arait ngiker kimurtoiyot ko ne mising nekonin ing Kingeresa kole motivation asinyonji Jeiso anan sikas kito ne kurset nekurin Jeiso kole nyo ngiyat kurget anyone aketebi tuwai akeamishe. Ko kimurtoiyot ikere ile kobwotwech chomyet nebo Jeiso nemami kiy age tugul nekitoch kobate kiwo akoi kimurtoiyot ako kime lakini kimang'une. Kokonech kebwotwo lakwet nekoamdoi kanisa kotindoi tuiyetab Pathfinders. Ko kijanayat ne Pathfinder kwamda kole orani kimite ko kerwai na akot achek biikab kutit keelewani amu biikab Kalenjin korwai. Rwoe marwoe mising kibanditiat, rwoe nobo mailinik chechang. Kebendi mailinik chechang kecheng'e baunatetab kipsengwet keit. Kole lakwani kikirwai eng sukul kole ki lagok 500 chekirwai. Kole ane ko kimakwam kimbiache na chepchep nalen usamitat. Mami let mising. Kale alabati kale komi alake chenyokosirtoeno komi chemi let. Komi chekerwoe kale komi choronok chekibendi tugul. Kale ngap iker akele kotos iker ake akile yon chichi. Kale ko kiaker ale achicha. Kale ngap ing'et kale atonon kole akabus akebusi aketestai. Lakini kokilin ake kolechini acha ngepenye. Kale kiatar kale kia namba 300 eng 500. Ko ne notok ko matiker ile ameche aek namba agenge, yeku namba agenge sawa. Lakini kale 300 ak nekinam namba agenge ko kiit ko the crown nekikeni ngatiet nepkekonin nekasomani karon kale keit kipsengwet kale agende kelechi nekilen kekochini Jeiso Jehovah nekichamech akelechini amen kongoi inye nebo bounatet ko noto nekonech eng betut tos mi ne ikere ile karanyin eng oret. Tos iyoe ne asikobit eng betut sikochi tondo nenyone Jeiso nyokolen ketebi tuwai kebendate tuwai eng betut ikochi kolalangit muguleldong'ung akikochi saet nemite yo anan ngap ile amen ko ngap koutye ile loiwek amu makile amen. Inai ile ngot iyoe kounotok ko akot biik alak kokere amu kitabut nekisomani isoman bukuit amu abwoti ng'alali ak mama nenyunet kole somani baba alechi akinye mama isomani alechi ameche iyai kounotok kolecho iman tomo abwat kounotok. Ikere ile kararan itinye sait no kakamwa Eva kong'olole kole inyendet eng oret iwendote akong'alal ak Jehovah asikobit menyoru compromise lakini amu kochulin kotoretin kokonin kimnatet nekonech tamirmiriet no kilen kokutgut maat nemite eng muguleldong'ung asikobit konyo maat kolal maat asiyai boisienyi asikobit ketar kerwaane kirwae keit kipsengwet. Ngot komi kiy nemite koteshi asome koteshi asikonyo mwalimu nerube. Wawutiet somok otestai Eva. Okay. Ameche atesyi eng yotok Lilian amu kimuchi keker kinetegei Dauti. Dauti ko chito nekikalel kabisa nekingen tugul tuguk chekikayai eng lelutienyi. Lakini kingosik inendet Dauti ko kikere koyoche mising akomeche tilyandit kotur tilyanditnyi kokeny eng Jehovah. Kekere akot eng betut ngesoman eng kitabutab tienwokikab kalasunoik 42 koitet 1 komwoe eng yotok kole
kou yeishenyi teweretiot akobo kererushekab beek, kou notok ishenyi sobondanyu akobo inye Kamuktaindet. Atya ngebe kora eng konom agenge tienwokikab kalasunaik ikose Daudi kora konyonjin Jehova akomwochi konom agenge koitet 10 kolen yoiwo muguleldo netilil Kamuktaindet ak iyai tamirmirenyu kolelit ak iyokyi eng orit. Ikere eng yotok kimwoe koite kasarta age nemwochi Jehova kolechi ishach sobondanyu ak iker oritinyu. Kotos kikoit betut nekikure Jehova kelechi ishach ak iyai tamirmiriet ilelit yekiwekchini Jehova kongkoek notok nekimuchi kebechi Jehova kelechi Jehova ishach sobondanyu ak iker nyo oritinyu ak ishach sobondanyu asikobit ketech tilyandit kou yekimeche Daudi kotur tilyanditnyi nekibo tai kotebi ak Jehova kokeny kolititit. Yekishachgei kenai ole kiu kebechini Jehova ak rirekchok chekibutchini kelyekchik ak kerirchini Jehova. Ko ongerirchi Jehova asikobit kotur Jehova kemwochi tuguk tugul kou yeu. Kongoi. Ngoit kashaketabgei nakekas eng sirutik chetililen ko kangesoman Lilian 3:19 ko kataune siret ng'olyo nelen chechang chochome so kataune chomyet ko ngotoigei chomyet koboru kele chomyoni komatindoi kiwato. Chomyet kotindoi kakesunetabgei. Ko chito neichome ikere kong. Ko ngiker kong chichotok konyolu eng ikere kong ilechin makararan kiy keyai. Ko matanyumnyum keretab kong kowek chito eng oret nekararan. Kose king'wan akot kose chito konyitat akonerechi amu kolecho kalya simwoiwo. Ko imwochini amu ichome. Ko amu imwochini amu ichome imeche kowalak eng atebionotok sikoek chito nebo komonut akoistoegei. Komi kito nerube ng'oliondonotok ko sikunet. Sikunet komelen kiy ne rahisi. Chi nekikosik komong'u beekab kong. Yekaiker kakosik chito muguleldonyi ko beekab kong koboru iletab muguleldo. Ngakoil muguleldo kokwere borto tugul. Ko ngokwer borto tugul ikere kobwone rirek. Akoile muguleldo tugul akole chito oyie onyoiwo kat. Kakobir muguleldonyi. Ko kashaket notok nebo orit. Ko ngomitei miletab muguleldo ko kokon kito nekure kaming'inetabgei ak kakuyet. Ko kit nenyone eng yu eng kanetishet konyone melekto. Melekto nekanyo ko amu kainai ile kilel akaisiku akaisom nyoetab kat. Inyoru beruto. Beruto ko kalyet nebo kabwatutik. Maibirtoigei amu koinyoru nyoetab kat. Chi age tugul nekikosik ak kikonai lelutienyi ak kikosom nyoetab kat ak kikenyochi kat kotyakat ako tindoi kalyet nebo muguleldo. Angot eng korikyok chekimenye boiyot ak chepyoset ak lagok ngimaak tuguchotok kebirtogei betusiek tugul. Bitu neregek, bitu kaimutik. Angot a chorweng'ung nemoil muguleldo ak ilechi kianyoun kat komami kiy nekayai. Kotam ne anyone kaniset tia biik chekikilelchin kanisa. Tos kisom nyoetab kat inendet nekileli. Tos kinai lelutieng'ung nekilelchi anum. Tos kikoil muguleldong'ung kotko kikochi nyoetab kat sikotyakak muguleldonyi. Notok kabwatutiet nenyolu keshachgei eng kristianatenyo amu kamwoiwech kole Jehova ngenyoru nyasutiet nebo kabwatutikchok amu kakilel ongebechi kimurtoiyotab Kristo Jesu amu ingen inendet amu chamech. Amen. Amen.
kongoi amu kai okonektan kele sikobit koil muguleldo kakikonech Jehova rirek sikotoretech. Ngiro chito ngap kelechinin kimuitoi kakororonen rirek chekonech iletab muguleldo sikobit kekochi kimnotetab Jeiso ne noto inendet neimwochi neki inendet nekiyoech ako inendet neikesu keit ketuye. Kongoi atoche mwalimu Neruba eng betutab oeng kasi. Das kongoi Lilian. Kongoi kanetishet nekakenyoru. Kaketau kesisen kanetishetab kwota ine kotindo ng'alek cheechen. Kibendi kekere chomyet nemoikesugei nebo Jehova. Kitabutab baruetab Johana somok koityeni ko agenge. Komi tiendo necham ketieni nekikotyenso biik chechang akobo chomyet neune. Chomyet neune nekichame kwanda. Chomyet neune nekichame Jehova. Chomyet neune nekichame kwanda. Kot kokuren necho lagokab Jehova. Chomyet neune nekichame Jehova. Kot kokuren echek lagokyik. Baruetab Johana netai somok koityeni ko agenge. Komwa ng'alyo nekale okero chomyet neune nekichame kwanda kot kekurenech lagokab Jehova. Ako kichotok achek. Amu nitok anyun komaingenech ng'ony. Amu kimanai inendet. Kale chomyet neune nekichame Jehova kot kokurenech lagokab Jehova. Atya kotestai kole ako kichotok achek. Tos iyani ile kichotok yeisiachkei ak ichikilkei ak iker oritab sobeng'ung ko tos nyolu koi lakwetab Jehova anan tos logoek chemang'une sobeng'ung komanamegei ak logoek chenyolchin sigunet. Notok kashaketab kei neyomu tuguk tugul chemakat ketindoi. Kale baruetab Johana baruetab Johana netai 4 koityeni 16 kokone koborwech Jehova yekikere akobo chomyet amu kale chomyet neune nekichame kot kokureni lagokyik. Kotestai eng 4 koityeni ko 16 kole akingen akikiyan chomyet neting'ene Jehova. Kingen akikiyan chomyet neting'ene Jehova. Jehova ko chomyet. Kakiker yeking'olole akobo chomyet nemoikesugei, keker chomyet nekikone Jehova kot kokureni lagokyik amu Jehova inendet ko chomyet. Ngot ko Jehova ko kimitei akomitei akoi, komi chomyet kong'ete kokimi akomitei akoi. Chomyet nemoikesugei. Kikon Jehova chomyonoto kokochi chito. Kichamech akot nga kikiakeru kipteng'ekinik. Kilach mararenik kakimwoe. Kikibendoti yach ngoroik ak kele kitinye ngoroik. Koker Jehova kole mengen kichu. Ko chomyonotok ko tilyandit nekiakobet. Amu tengekto nekikinam eng sigikyok kobutyi tengekto kabatam. Kong'et tilyandit nebo chito ak Jehova. Lakini kinyokowek Jehova gei eng oretab chomyenyi. Notok amune asiketieni kotugul. Kelen amu kicham Jehova ng'ony mising kot koyok werinyi nekikinegei. Asimalus age tugul neyon inendet ako sikonyor sobondab koikeny. Kitinye kebeber nekiyoe eng ng'olyoneb chomyet. Kale asimalus age tugul neyon inendet. Nga nyolu ketach chomyet eng oretab kayanet. Yekiyan chomyet ne notok ko Jehova komakilustosi ako kinyoru sobondab koikeny ak keeku lagokyik eng iman. Kale amu kichotok achek. Kieku lagokab Jehova eng kayanet. Yekiyan akobo chomyet nekikonech Jehova ko Jehova ko chomyet. Keeku lagokab Jehova eng oretab kayanet. Keker as Jehova tilyandit ne chomyet, keker kele Jehova koune, yoito ano chomyoni. Kele Jehova ko chichi chomyet neting'enech asikobit kotoi tilyandit eng achek.
yengalale akobo tilyandishek Jehova kotau Jehova tilyandit kotau kongete kokure chito ngiro akobo ajek murenik ko chang tuguk kikibun kechenge kwonyik kyok chemeche kitun iwendi ak icham lakwa kongebi ngalali kotimin kotiaren iyolaku komasini lo iye amu chomyet neitinye kotiaren angondo yochinin komwaune une ichenge ngalek chetangusen kora mutai asiweku ngalek choto kora sikoyanin kwonyi cho kikitun korik komelen kit kelechi kityo betaenge kameche atunin atyo kole soso kikiborye kabisa kikipe luget nebo kwongut kemuch nekimi korik nguno nguni ko ngibwat ole kibunu ole kiongalal daite orortosi mangete amu kiongike kabisa tambirirke kabisa kokonyo chito kolai amu chomyet nekijichin iwendi lakini ameche iro chito neiwechini ako timin iwechini leni kachamin ko timin kounoto kusengotangachek inisieteni chomyet manongotiot ndakochome osotiot asikobit kotun ko inisieten kipsengotangene chomyet komeche kowekcheike kokure kole obwa lagokyuk ketimi kityori kabisa kele racham makiboten konyone kipsengot kora keso kale ngo nekiship kochamech keker kitabutab barwetab Johana 4:9 kole kichomei amu kiship kochamech Johana 15:16 kole kimaoleweno ako kiolewenok ak kiandayak ale obe akoi logoek sikobit kotebi logoek kwok kale maolewenok kiolewenok anendet maochama kichome Jeiso amu kiship kochamech chomyet nekichamech kwanda kitoi inendet tilyandit acheket kokeyai kito reciprocate yani kiwekte chomyonoto kikochi kipsengot akichek kecham koye kichamech yetya keeku tilyandit agenge kale Jehova as ko tau chomyet tau tilyandishek ako kursei kokure chi age tugul nebo aeng konyone kwenunyo ngiro akobo chomyet netingene Jehova komatebi eng ole makimuchi keityi lakini kinyo kole asikobit keityi inendet konyo akoi kwenunyo iborugei nitok akot eng boisiekyok chekibo tai chebo kayanet chengiro akot chito neu akot Enok ngiro eng kitabutab Ng'ang'ut taunet 5:24 kole kibendat Enok ak Kamuktaindet obendoite Enok chito nemomi tuwai ngele obendate kokekas Lilian ak Nevalin kole cham kebendoti eng oret ak keng'ololdosi ko kibendoti amu mi tuwai ko Enok akine ko kibendot ak Kamuktaindet amu mite tuwai Musa akine ko kibendot ak Jehova amu kimite tuwai akondochi Jehova komut lagokab Israeliek Abraham akine ko kibendot ak Jehova akoek kwandab kayanet nekikasit Jehova komuti akwa emetab komang'u emenyi akwa emetab Kanan emetab tondonatet akonyor borotet eng emenotok amu kibendat ak Jehova nyone Jehova akoi kwenunyo asikobit keityi matebe ole lo lakini amu chomyet koriku ipkeityi ole kimuchi mang'ashinigei manyalu keng'ashigei nyalu keityi eng nyumnyumindo notok atebetab Jehova amu machei kole keeku agenge koboto inendet kamwa kole boisienyo kityo notok amune singikas eng kitabutab Ng'ang'ut nakakesoman tugul somok koitini 20 kole ami kurget ako ng'ony konyi lakini ng'alyo nebo aeng eng yotok ko kole ngot kokas chi kebebertanyo kebit tos kikas ngot kokas chi tugonyu akolya akwo koyat kurget kebeberta nenyolu keyai notok ngot ko makikas ko makoi kiyat ako much kekas ama kisich kachichet amu makitinye chomyet kecham Jehova ko makisich kamunget keyotyi kebebertanyo kekas ak kebe keyat kurget nebo mugulelwekyok kechomchi konyor itinyo ak kereciprocaten chomyet kiwekyi kipsengwet kechomye keeku kit agenge ak kipsengwet kotuye chametab Jehova ak keeku agenge ak Jehova ak eng yutok ketou kei logoek Jehova amu chomyet ko kole itikoni ako kere kong
ngiro konu kateunet kora. Ngiro ko tinga wakati ni kibo Noah ko kitechi biik kole nyone emet komoron. Koboisie Noah kwamda Noah ng'aliotab maranet inegei. Ng'aliotab sarunet amu maranet nenyonei. Makilechi biik oyan Jehova asiobor. Makilechi biik osiku. Kikilechi obwa ketech melit asosorwech melini. Lakini kateunet netugul komakas chi kateunetab Noah, kikas kamno ichegei ak konyi akoba melit eng bekoshek chekatoi korobon. Kale Jehova amu chamyet netingenech koteiwech akot akoi rani kolon amang'u okwek omang'une Babylon. Tos kateunet nekile namang'une Babylon ko kikeib kakwautiet ne ine asobit kemang'u eng Babylon. Tos tinye kakwautik aeng somok chekiyae kote kotugul asikitur tilyandit ak kipsengwet ak keistoegei Babylon. Komwa kitabutab Ezekiel 18:30 kole owege ak owalage omete pistoeng'wong. Kale simaek tengekto ng'emisieng'wong. Kakonech kole tengek koibu ng'emisiet amu meletab tengek ko meet. Mami kwanda nemwochin lakwenyi kokerogong komwochi kito nebitu yekayai kiy ngot ko machomei. Lechi lakwet mena maat amu maat ngot inam kobele biich ako koumisanin. Melany ketit bara kolin ko lakwet nemengen akot konam ketit. Yele nache melany ketit, orib lakwet malany ketit. Amune sikerib lakwet malany ketit? Ko amu kichame lakwet ngot kolany ketit lakwet akobut amengen koke koumian. Chame Jehova chamyenyi nemakikesugei. Notok amune asikotigonech akoteiwech akolen omong'u okwek bikyuk amu o lagokyuk chekialak eng korotikab Kristo nyekiakuren ak lagok ako family nenyu. Kale mengen ak ing'ony amu mobo ng'ony ki biikab Kristo ngot achek ne notok ko ki lagokab Jehova chekamwa lelen kole kale ngomongo ak keamisiei kochomune tilyandit nebo amisiet. Yeisabani chito amitwogik ile ngotasurukun muchelek, ngotasurukun ngwek, ko baibai chito amu yani keborgei chomyet. Makoi bai chito kole ngotatesun, ngotalejin ngot ko mechome akoi ile ngomeme amisye kosoria koya kwenda hapa. Lakini neichome itesyini ak iipchini alak ile nune tos katindoi chumbik, tos kero ko amu chomyet nemite ko katumweny family. Ko Jehova kole amenye anyo kwenung'wong ak atebi eng amisiet ak aeku agenge eng okwek ak koeku agenge eng ane ak keteri eng tilyandit nebo akoi. Kale eng yo ko kale meche Jehova kotok inendet eng achek. Koye kitok Jehova eng Job komeche Jehova kotok eng achek. Koye kitok Jehova eng Joseph eng olin bo Misri komeche kotok Jehova eng achek. Eng kitok Jehova eng Abraham, eng kitok Jehova eng Musa komeche kotok Jehova eng achek. Notok kebeberta nyo nenyolu kikoitegei asikobit kotok Jehova eng oritin nyo. Neb korubei nebo let eng yotok kole wale Jehova chi makimuchi kewalgei achegei amu chomyet nechome Jehova kowale Jehova inendet. Notok kale kingiro akot Abraham Musa kingwo Musa tulwet barak ko kale king'ep koek Musa kolildo togenyi akimana lagokab Israel kole kakalildo ingene kimane Musa kole kalildo akot inendet. Ngoker lagokab Israel kalildo togetab Musa kole kabarai toget kule Musa kateptono kakiwal Jehova Musa amaingen Musa akot kole kakewala. Wale Jehova ngoro nebo kwong'ut yekikochigei kowalech inendet akebendate koboto inendet bekoshek tugul. Tos mite chi netesei amawe betutab kosomok kasi? Kameche amwa kityo kit kitikin eng yo ale sikunet ko personal. Sikunet ko kit neng'ung'et inyegei. Ngap kobwat chito kole asikomwa neyanu yekasiku anan yeka atach Jehova kobun ngotko kaisiku ngele kakotinyin ng'oliotab Jehova akaimech iyaban relationship with God amu kale ikonykony Jehova kurget.
Ako yae konyi ko ngap ikose kuameche isikot ibwat ile sokole ne anum, sokole ne choronok, ngot ko komi oae ki no anan nomi kotomo kotwa ng'oliotab Jehova choronokuk. Ngo komi ole iye maiyae iamchamchami tugun chekuk anan ne ako kotinyin ng'oliotab Jehova amu mache relationship eng inyendet ak inendet. Ko yeing'et kityo komaikere biik alak, lakini yekurin Jehova akomeche komenye sobondang'ung ko itelel asikoker akichek akichutu bichotok akichek kokakomeny sobondang'ung. Kongoi amu kemwa kito nebo kesik. Ko kesik ko tos agenge anan sikunet ko kila eng kila. Amu tos ile kiasiku komite ingen ichas anan ngalen mengen chi. Tos kimwane eng yoto kele kesik ko amu mi biik chechang chelen ki kenyitab 1100 ak cho kole kiasiku akatach Jeiso. Tos kiyama yoto? Abwati ale sikunet Lilian ko kit nebo daily thing neisiku amu ngebendoti eng sobet komele rwoindet. Ko kaisiku rani komelen kele kaisiku for forever akikenishie iken Jehova. Kimite kou yekakemwa ile kemite the race nekirwoe. Ako ngirwoe komi tuguk chechang ing'ete eng orani. Iwendi bing'et eng orani. Kotos imaste ile ngamasta achut oret nemi masi. Ko amu bwone tiemutik ako bwone tuguk karaktan ko kilelit sobondanyo kila amami betut ne ako ngomakikochigei boroindo kila kikochi Jehova. Ya king'ete karon komi tuguk chechang nea ikochigei Jehova asikobit ikimitu itestai. Ko sikunet ko malen kiasiku eng kenyit nikinye akoyam kityongon. Sikunet ko atkan kora keconfessan ngap kelele amakinai. Ngap komi tuguk chekibwoti kobwone kabwatutikchok konyone oindet. Mami betut nekelen kokoyamech ko keyan Jehova ongetebi as kunitoni. Mami kikiligei tugul and that is why ngap iro that is why ngokaisiku chito komeker chito age iwe kanisa komeker pastor ile une. Amu akine komeche sikunet akine netesetai. Amu yekiro biik alak ko kakenai konochech chotok. Meche kemite race nekikere kele kimite race achek tugul. Ko ki kristianik komi tuguk chechang chemeche kesa asikobit kondoiwech Jehova kila betut kila sait. Amu bwone tiemutik chechang nea. Kongoi Mi, mi, nguno mi kairo kurget in en emetab Laodicea. Kairo ile biikab Laodicea ko kitinye tiemutik cheu akot acheket. Yes. Kongoi. kameche atesin just kurget aenge ngoliono nolen kime eng kotugul kitabutab Korindoek 15:31. Ko ngisoman komwoe Paulo kole ame kotugul komeana mwoe Paulo ko sikunet. En betut age tugul komong'u kiy nelel eng inye. Yeisiku ayeikere Jeiso ko lilindanyi komong'u korot neya nekomi muguleldang'ung. Kole Paulo ame kotugul. Ko ngomwa Paulo kole ame kotugul ko sikunet nebo kristianatet. Yes. Ko nga kou ya keteb konyolu kokweng'ech tilyanditab Kristo ako en betut kowoloksei mugulelwekyok. Yete kerikyini Kristo kolete yoityenyo kotogu mising. Maokiityi Kristo kele rani ko kimnyach kitililen. Chito namwoe kole kiasiku kenyitab 58 achicha tibwat kenyisiekab 58 kimnyono ki lakwet ngot nemining anan ki chi nekiti. Meche inai ile nga sikunet ko betut. Kuna kamwa kole by Alena the goat, yani goat keripoenani, yani kakinde maat neng'wan kotokomite impurities chesome, yani kidogo kidogo kindo maat kora kotakindo maat ibune maat akong'wan maat anyone maat. Lakini kaka mwishowe amu kere ngiloboti mwishowe komite yani naikere ile ngatiet nepkekonin ako kait. So muitaet koyoche
kekochigei kamang'unet nekimang'une Kristo kou ya kamwa Evelyn eng betut ko kakakichute maat kindoech maat kerikchini koek kekergeitu ak inendet kakakong'wan lakini there is beauty akomitei kamang'unet yani mangen akot ale kimwochindoitoi ano neitun keit ketien tiendab Musa ak arwet amu kikere ole kikebunu akemwochini kelejin neng'ung kamuktaet chi age tugul Jeiso kongoi. Kongoi mising. Kale Alana Tahabu nekikobun maat. Yani nenyoru ne pure. Pure cold. Nemakotindoi impurities. Notok ko imaindab Jeiso. Imaindab Jeiso ko matindoi kunenden, matinye tisha, amatinye surut. Tindoi kito nekiyamgei ako nyoljine notok kenyoru ngoriet nekelakwe kipsengwet. Yekikesu eng betutab kosomok kasi komwa kole kemeny eng inendet kakowal kanetichu eng ng'alalet nekang'alalso. Kemeny eng inendet ko kamwoe Leson kole kemeny ko makityo kele rute akiweke kakile bime. So ko kemeny ko ketebe olot. Ko kemeny eng Jeiso ko ketebi eng Jeiso eng kila. Mami betu nele ngakitebi rani komatai ile ngawono simatai tun nyiketebi tuwai. Kale imeny Jeiso ko itebi eng oritab Jeiso kotugul. Makimuchi ketebi eng oritab Jeiso kotugul ngotko makitinye sukunet nebo kotugul. Eng notok ko mami sukunet nelen kiasuku eng kenyitab 58 akoi rani kakian kiptayat Jeiso. Kongoi kiyan lakini tos une etunoteng'ung nebo sukunet nebo kotugul. Mitei kini kele justification, komi kini kele sanctifications, ako mitei akoi perfection anan glorification. So, kimi eng sanctification, kesinyei kindoi, kesinyei keshogoni, kesesei bek, kesesei kele une, tos imnyeno yekisesin. Yekisesin isiku kotugul, anan ilen kikesesat kinye kenyitab 58, kiasesake kikoborok akanyi twokunet nebo kipsengwet konyorgei. Seset ke ak weng'etab kei koba kotugul. Notok amune sikelen kemeny eng oritab Jeiso. Kale yo menyo ak amenyok kale oi logoek chenyolchin sukunet. Kokonech asinyo kole ketitab sabibuk anendet kale ko semberindet ko baba. Eng oret age komwoe kole chitab koba mbaret ko baba. Amu inendet semberishe kokere temenyi. Jehova notok ng'alale kole baba koba mbaret. Ko inendet ko ketitab sabibuk nekekimin eng mbaretab baba. Achek anyun kale akokwek ko temenik. Kimorik chebo ketit nekikimin ne Jeiso. Ko mbaret, chito koba mbaret ko kwanda Jehova. Kale kouye maye logoek temet ngotko matiegei ketit. Kale komoye akokwek logoek ngotko momenyo. Kotestai kole omenyo ak amenyo ak oi logoek chechang. Kale kouye semberi. Kale tile temet age tugul. Chito koba mbaret semberindet. Kotile temet age tugul nemaye logoek. Kale ako semberchin temet age tugul neiye logoek sikoi logoek chechang. Amenye sama kitabutab Johanna 15 noto tugul nono ako yubaru. Kale itilili temet age tugul neiye logoek sikoi logoek chechang. Katililoni itilili ko nekang'alali akobo sukunetab kotugul. Yei logoek ak iwechini Jehova ibutchini kele tai kokonin ii logoek chechang. Kateb chito ng'o kole tos inaitei ano ile imenye eng Jeiso ako menyin Jeiso. Kole tos kikase kikure ne feelings akwe. Tos kikase ne omwanyun ito. Feelings. Yu kikakimwa wikit nekirube kikakimwa Languneten ane. Tos ya feelings ko ne eng Nandi.
Tos ikas kuyo ikase ile oye kakas kabaran ma kaliocho tos ikase tukun chu chotok ile kuyo kabaran ma anan kalong muguleldonyu. tos kikase Jeiso kele kitinye Jeiso kuyo ikase koristo nekabaran tos ikase kuyo kaujin mat ile oye kauja mat anyone lalang tos ikase kounotok ile mi Jeiso oritin nyu kuyo ikase mat nekalalangit kemwa kele achicha ndakikase kele kou mat anan ndakikase kele kaitit kou yo kase koristo ikase kuyo koristo nekaitit koto making'olole kito nebo man amu ng'aliotab feelings ko ngap koberber biik lakini ng'aliot neinet nekingen ako neinet kemwoe kelen makikase kuyo lakini kingen kele unito eng oret age ko iborugei kale one ichek amu kitebe Jeiso kile Jeiso in alamaliet bwonjin ak suik cheibe tekwet kolenji alamaliet asikenai ne bichu kolenji Jeiso tos iyei katablelinik tos ilogoek katablelinik chemuch keng'etin keam tos imokoiywet kotita mokoiywet ko ilogoek cheter ketit age tugul ko iye logoek chik makoi ng'et ketita mokoiywet akoi nekatinye mogonik koi meberek iye meberiat iye mokoiywet mogonik iye lamaiywet lamaek kolechi Jeiso one ichek logoek kwak ngot ko kasubikab Kristo kotogu logoekab tamirmiriet nebo Kristo nebo Kristo nemi ngoritinwa ngot ko kelach ngorietab chepkechiriet ko ngout kouti kou suyot lakini ngekere barak kekere ko ngoriet nebo kechiriet ko ngerteuti kou kechiriet kout kou suyot inai ile angama kechiriet nga kelach ngorietab kechiriet kityo lakini oli keut ko suyot une kautin yo une nekiloche eng barak tos nekiloche eng barak konamegei ak orit siyekiut keker komong tugetab Kristo eng oritin yo siyekibendate komong atebetab Kristo eng oritin yo tos kimenye eng Jeiso asikotok Jeiso inendet tos kiye logoek chebo chenyolchi sikunet logoekab tamirmiriet netilil notok ko chomyet tolosiet muitaet atepto nekiyoni tuguk tugul cho ko logoek chotok chetogu eng chito nekakomeny eng oritab Jesu Kristo kalas kuyo temenik konyolchinak kotiegei ketit nebo sabibuk kusemsem kolen obwonjo asikobit ameny eng oriting'wong ak keamishe koboto ak yoko agenge tos mi chi netese ng'olyo eng yotok bas ameche ateb mwalimu nerubei sikokeswech kongoi missing kongoi kiboitinik tugul nekit ng'alyo nebo let ko kanomyet nebo ketitab sabibuk nekemwa Ramaru Jeiso kakenai kele seber inendet ko kiptaiyat Jehova ko inendet nebo mbaret ko Jeiso ko inendet nekonech sobondo anan nekonech chomyet ako nekikosorwech kakenai komie kele kangetou kasyaketab kei ko kanyo kokonech ng'olyondonep kasyaketab kei kanomyet nekinomdosigei ak Jehova koib Jeiso eng 15 kitabutab Johana akobo ketitab sabibuk kele ketitab sabibuk kotindoi temenik tindoi ketit nin nakalumdagei kotindoi tigitik ko tigitik koibe beek akoibe amitwogik kong'ete ng'ung'unyek sikobit kosob keti ko amu tigitik chekaiwaitegei koit leloo akoi oino akonyor beek akonyor tuguk chemuche kotegei keti yekakotelel keti ko mami ketit neteleli nematindoi temenik ko temenichu kotko logoiyat nekemwa Ramaru ile kotko ketitab sabibuk anan ko ketitab matundiat
ne logoek ko magoi nget mogoiwet konyor logoek chebo matundek kou notok ne tilyandinyo ak Jehova kakoit Jehova inendet nebo mbaret ako nekikokolech ketuyegei ko chito neituitosech ak Jehova ko Jesu ko neoe kobwa minutik ak logoek kotome miriet netilil nakale kitabutab Yohana 14 16 ak 18 kale Jesu ayokwok neikoindet neikoikok netomen miriet netilil ko ngimi 15:26 eng kitabutab Yohana kole inendet tome miriet chekanyo koborwok tuguk tugul tuguk chemakingen tuguk chemakikurtosi akobo chomyetab Jehova nekichamech eng werini Jesu nyokome eng kimurtoiyot konyo tomen miriet kotangus tuguchotok akenyoru kakuiyet ingimi 16 Yohana koitetab 7 ak 8 nyone tomen miriet ni sinyokokik kitengek eng achek amu betut eng betut yekimirikyini Jehova akesiku eng mugulelwekyok akekere lapkeiyetab Jehova kotogu simto nyo nebo orit ko ngotok simto nyo nebo orit kokonech kashaget mugulel tomen mirietab Jehova kenai tengekwokikyok akeipchi Kristo Jesu kesom nyoetab kat eng kimurtoiyondenyi konyoiwek kat kou kikonyoiwek kat eng 16 koitetab 13 eng kitabutab Yohana komwa kole tomen mirietab Jehova yekanyo nyokonetech imanda tugul iwe Yohana 14 koitetab 6 kole Kristo a oret iman ak ne ak sobon mami chi nemuchi koit chekab Jehova kotomobun oretab imandab Kristo Jesu anga kitindoi iman amu kitindoi borotet nebo tomen mirietab Jehova tilyandinyo koinomnech kimnatetab tomen miriet sikobit kokaikai mugulelwekyok kotangus tabiker kimayat kakosik ikwonge ile ingochangwe mayek chiya akoya ngono kowal muguleldonyi tomen mirietab Jehova nokoe muguleldonyi kosik akowalak anga Jehova negei nemuchi kowal mugulelwekyok kotangusitu biik chekikoromen chekiyach kokokosik amu kimnatet nebo tominetab Jehova noe mugulelwekyok konomnyech ak Jehova amu chomyetab Jehova kokacheng icheget chemeche borotetab kipsengwet anga makitindoi kimnot achek tugul eng sigunenyo kotomomi Jehova akot komomi tomen mirietab Jehova ko lesson nebo rani ko nekit ko kenete ngalechatak kele tilyandinyo ak Jehova ko boisietab Jehova eng achek ongechomchi kipsengwet kwai boisionotok eng mugulelwekyok ongekilgei eng mugulelwekyok kekonugei kityo boisienyo nekanget ko konunetabgei kebe kanisa akekas logoiwek chemiach kekonugei kesoman sirutik chetililen kekonugei kekas amdoik ngotangusitu mugulelwekyok kunotok kobitu sikunet ak walet so nekit kanisa nebo betut nebo 4 konotok tos mi chi netese ngolyo so kurget nerubei ko kitabutab wikini nyonei lesson nebo wikini nyonei kongolole kenai Jehova ko lesson nebo wikini nyonei ketochok akwek tugul sikotoretech Jehova kokonech kakuyet akokonech maket kenai akobo Jehova lesson nebo 2 kokaketar lesson nebo wikini kongobirwech Jehova ngondoiwech achek tugul konech kamang'unet sikobit kemeng'isie eng tilyandit nebo Jehova ongesa kongoi kamuktaindet Jehova netoror mising kongoi amu chomyeng'ung kongoi amu kaikonech ngoliot nebo kamanut eng achek sikobit eng sigunenyo ak maket nekikurchech sikobit kemeng'isie koboten iwai mugulelwekyok amu kasyakenyo komatile kiy kotomo kisiku ako makikoningei
testai iweny mugulelwekyok en betut. So ng'alechu kaking'alal en betut nebo rani koik borotet berurech akoi wikit ninyone ak kosikyok tugul chekose logoiwechu miach ngwa mageng'ung en kainetab Jeiso ne kiptandenyo. Amen. Amen. Kongoi missing.